چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. شعله گلخوجه هستم. سلام، موضوع برای امروز 13 ایون. تاجیکستان ҷазо барои порагирӣ ва порадиҳиро сахттар кард. шаҳрнависон ва дӯстдорони лайк низ эҳтиёт бошед. минбаъд як лайки ноҷо ҳам метавонад ба зиндон барад. яке аз собиқ фаъолони гурӯҳи 24 баъди пушаймонӣ ва афв дар тоҷикистон аъзои дигари ин созмонро ба ватан даъват мекунад. як мақомот буд ё ки як кумита буд, фақат метавонам гуфта ки таҳдид мекарданд ки мисли умарали қувватов кишта мешин, айрахтон бигарден. талошҳои чандин сола натиҷа дод. тоҷикистон зери эъломияи марокаш имзо гузошт. оё дастрасии нобиноён ба китобҳо бо ҳуруфи брайли осон мешавад? то ба ҳол мо кӯдакони то синфи нуҳумро бо китоб таъмин мекунем. синфҳои болоӣ тариқи шифоҳӣ таълим мегиранд. ва шурӯъ мекунем аз он ки муфаттишони оҷонсии зидди фасоди тоҷикистон бо мурод алимардонов, раиси агроинвестбонк дар доираи як парванда суҳбат карданд. гуфта мешавад моҳи гузашта алимардонов ба идораи ин оҷонсӣ даъват шудааст. саид ҷаъфар усмонзода, вакили парлумони тоҷикистон, имрӯз дар ҷаласаи парлумонӣ ки қонуни марбут ба бонкҳо баррасӣ мешуд, аз шеваи бозпурсии мурод алимардон ба шиддат интиқод кард. ӯ шеваи бозпурсии раиси агроинвестбонкро беэҳтиромӣ ба як шахсияти муҳими давлатӣ номид. зимнан вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумон имрӯз дар иҷлосаи навбатӣ ба кодекси ҷиноии тоҷикистон чанд ислоҳот ворид карданд. ин тағйирот ҷазоро барои баъзе ҷиноят сахттар мекунад, аз ҷумла барои порадиҳиву порагирӣ ва ҳам ибрози назар дар шабакаҳои иҷтимоӣ. ҳамкорам абдулашуров муҳтавои тағйироти ахирро пайгирӣ дорад ва омода аст ки бароямон тавзеҳ бидиҳад. абдулло, салом. тавре маълум аст имрӯз вакилон аз таҳри тағйиру илова ба кодекси ҷиноии тоҷикистон ҷонибдорӣ карданд ки барои порадиҳиву порагирӣ ва ҳатто иғвои порадиҳӣ ҷазои ҳабсро дар назар дорад. сахтгирии вакилон аз куҷост? сабаб дар чист? салом шаҳло. мақомоти тоҷикистон мегӯянд ҷарима пеши роҳи ришватхориро гирифта натавонист ва баръакс боиси бештар шудани ин ҷиноят дар кишвар шуд. дар иҷлосаи имрӯзи маҷлиси намояндагон тоҳир нурзода, муовини раиси оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, ҳангоми муаррифии тарҳи тағйирот ба вакилон иддао кард ки ҷарима ба ҷои зиндон ки 2 сол пеш ҷорӣ шуд, боиси афзоиши ҷиноятҳои коррупсионӣ дар кишвар шудааст. таҷриба нишон дод ки ҷазои ҷиноятӣ дар намуди ҷарима барои содир намудани ҷинояти гирифтани пора, додани пора ва иғвои порадиҳӣ чораҳои таъсиррасонӣ натиҷабахш набуда, барои кам намудани сатҳи содиршавӣ чунин ҷиноятҳо натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. аз ҳамин лиҳоз зарур аст ки баҳри таъсирбахш гардонидани ҷазои асосӣ ва ҷазои иловагӣ барои содир намудани ҷиноятҳои дар қисми 3 ва 4 моддаи 319, қисми 2 моддаи 320 ва моддаи 321 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида, дар қонунгузории ҷиноятӣ фақат ҷазои маҳрум аз озодӣ пешбинӣ карда шавад. 2 сол қабл тоҷикистон бо ислоҳи қонунии ҷиноии кишвар ба афроди ришвагир имкон дода буд ки ҳар рӯзи ҳабси худро бар ивази 200 сомонӣ ва 7 солашонро бар ивази 800 000 сомонӣ ба истилоҳ бихаранд. он вақт иддаи инро зарба ба ҷайби мансабдорон ва роҳи пур кардани буҷаи кишвар дониста буданд, бархеи дигар роҳи осонтари халосии масъулон аз ҷавобгарӣ шумурда буданд. то ин тағйирот қонун барои онҳое ки бо ҷурми ришватситонӣ боздошт мешуданд аз 3 то 7 соли зиндонро пешбинӣ мекард. хуб абдулло, дар бораи порадиҳиву порагирӣ маълум шуд. ҳоло бигӯ ки чӣ тавр дар оянда як лайк дар шабакаи иҷтимоӣ метавонад то 15 сол ба зиндон барад? манзурам тағйироти дигар дар кодекси ҷиноӣ аст ки вакилон аз он пуштибонӣ карданд. асли тағйирот ба моддаи кодекси ҷиноӣ бармегардад ки ба он ибораи шабакаҳои интернетӣ ворид гардид шаҳло. яъне минбаъд даъвати оммавӣ ба терроризм ва ё сафедкунии он тариқи шабакаҳои интернет ҳам ҷиноят эътироф шуд ва аз 10 то 15 соли зиндонро дар пай хоҳад дошт. сафедкунии терроризм яъне чӣ? масалан ман ҳамчун як корбари оддии шабакаи интернет аз куҷо фарқ кунам ки кадом навишта ҳамин мафҳумро дар назар дорад? абдулло, албатта мо чанд мисолҳоеро медонем ки судҳои тоҷикистон дар гузашта гузоштани лайк, класс ва ё бо дигарон тақсим кардани матну маводҳои марбут ба терроризм, созмону ҳаракатҳое ки дар тоҷикистон мамнӯъ гашта фаъолияташон
تروریستی و اکستریمیستی شناخته شدند، همچون سفیدکنی عمومی تروریسم اعتراف شدند. از این رو منطقاً میتوان گفت که گذاشتن یک لایک، کلاس و یا حرکت دیگر در شبکه‌های اجتماعی زیر مطلبی با تروریسم و یا اکستریمیسم علاقمند میتواند کس را تا 15 سال روانه زندان کند. خلاصه با عبارت دیگر پیش از نوشتن هر نظر و یا گذاشتن لایک باید خوب فکر کرد. تشکر عبدالله. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. یکی از سابق فعالان گروه 24 بعد بازگشت به تاجیکستان به فعال جمعیتی تبدیل یافته است. فیض‌الله جان سفرов 2 ماه به این سو در وطن قرار دارد و اکنون به مقامات کمک می‌کند که اعضای دیگر این گروه به تاجیکستان برگردند. تا کجا خارج شدن از گروه 24 به نظرهای انتقادی سفرов تاثیر گذاشت در گزارشی همکارانمان می‌بینیم. مادر مخالف حکومت بودن برای رجب گل زینوا یک مرحله وهم‌انگیز زندگی شد. امنیت خیرو میکرد، صورتای بچه من نشون میده. میرم جو راه گم شد، نمیدونم خونم بلکه چرا. اعضای گروه سیاسی بودن فرزندش را وی از کارمندان امنیت فهمید. او را از جنازه دعوت کردند. صورتاش نشون میدادن، کامپیوتر دارن بچه میگفتم بچه انقدر گروهی بیدردن تو چه خیلی تربیه کردی میگفتم خیلی بیدر کردگی نیست. فیض‌الله جان سفرов از فعالان گروه 24 بود که در تاجیکستان ممنوع است. او سال 2014 در شهر مسکو به این گروه سیاسی پیوست. و هر روز داغ دارو بیایی نه که میترسوخی. ایرمه ترسونم اگر بیایی میان تو میشکنیم، اگر بیایی ترمند میکنیم، نمیتونم آمده. مخالفت تو حکومت تاجیکستان مخالفت نشون داده. فیض‌الله جان سفرов دانشگاه نوی روسیه را با اختصاص اطلاعات و اقتصاد ختم کرده از سال 2012 در شعبه معارف یاوان فعالیت داشت. وضع ناخوب معارف و مکتب او را به روسیه برد و زمینه فعالیت‌های سیاسیش شد. روح میگفتیم که یک حزب یک حرکت باشه که صدای نسل جدید یعنی که به گوش مردم برسه. فیض‌الله جان سفرов با تخلص آموزگار و یا مربی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت گسترده داشت. او میگوید آنها طرفدار عوض شدن حکومت بودند. حرکت میکردیم تا اینکه بحری برقرار کردن عدالت در تاجیکستان گمان میکردم. بعد از آنکه اولهای ماه اکتبر سال 2014 رهبریت گروه 24 به گرد همایی عمومی برای تغییر قدرت در تاجیکستان دعوت کرد، این سازمان ممنوع شد و فیض‌الله جان احساس امن را از دست داد. تهدید میکردن که مثلا این ما کی تهدید میکرد؟ پنهانی گروه آدمای تهدید میکردن که پنهانی بودن. اگه من نمیتونم باید گفت که این یا اون یک مقامات بود یا یک کمیته بود، فقط میتونم گفت که تهدید میکردن که مثل عمرالی قواتوف کشته میشین، ایرهتون بگردین. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در اрафи ایدی فیتر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف ده‌ها маҳбуси зиндонҳои این کشور را عفو کرد. بر پایه فرمان رهبری ازبکستان که روز 12 ایون نشر شد، 173 маҳбус از زندانها رها میشوند. از بین آنها 71 نفر شرطاً به آزادی میبرایند. بر علاوه 39 بندی به محبس‌های دارای رژیم سبکتر انتقال یافته، مهلت حبسی 14 نفر دیگر کاهش می‌یابد. پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریمов هیچ گاه به مناسبت ایدی فیتر و پایان ماه شریف رمضان کسی را عفو نکرده بود. ازبکستان با 30 میلیون اهالیش یکی از 5 جمهوری سابق شوروی آسیای مرکزی می باشد که در آن اکثریت مردم به عنعنه‌های اسلامی ارج می‌گذارند. برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت یک هفته از قتل بیرحمانه موهیره یتیموی 33 ساله، پیوندانش حاضر شدند درباره این حادثه با تفصیل صحبت کنند. پدر موهیره میگوید تلاش پیوسته دخترش برای برگرداندن 2 فرزند نابالغ باعث آن شد که از شوهر سابق 11 ضربی کارد خورد. به نقل نزدیکان، جنجال بین 2 همسر بعد 9 سال زندگی مشترک و از روز اول جدا شدن آنها شروع شد. ماجرایی که یکی را زیر خاک برد، دیگری را به زندان. من ترابی خانه رفتم، از ترابی آمدم ساعت 11 پرسان شدم که کنی؟ گفت که کنیش نمیدونم، لیکن این خیلی حالت رخ نداده بود که موهیره دیر بیستد یا تلفنش جواب ندید. تلفنش جواب نمیتید. با پسرم برآمدیم رفتیم که مردش از همون وای افتاد.
беморхонаи ба номи якум советский. ба нақли падар муноқишаву нофаҳмӣ дар оилаи духтараш баъд аз он шурӯъ шуд ки фаҳмид шавҳараш бобоҷон Ширинзода писари генерал Раҷабалӣ Ширинов ҳамсари дигар ҳам дорад. мехост ки оила ба хотири фарзандош ба ҷо монад. дар натиҷаи латукуби бисёр моҳира аз хонаи бобоҷон писаронашро гирифта баромада омад хонаи мо. баъдан моҳи ноябр як бегоҳ аз кор биём кӯчи моҳираро оварда дар хона фуровардааст. баъдан моҳҳои ноябрам обайнош буд, ба ман занг зада гуфт ки духтарат 3 талоқ кардам. хай гуфтам ҷура ин кори ту аст, ин ҳуқуқи ту аст. моҳира ятимоваи 33 сола баъд аз ҷудо шудан аз шавҳар дар 2 соли ахир ба сахтӣ тавонист танҳо 5 маротиба бо 2 ҷигарбандаш дидорбинӣ кунад. тамоми ин муддат барои ҳаққи тарбияи фарзандони наврасаш мубориза мебурд. моҳира бефарзандош ҳеҷ буд. ҳаст модарое ки фарз кардем агар дар дасти падар боша фарзанд мега хаямунам волида пасш намегарданд, лекин моҳира наметонист. агар таги фарз кардем санг бурда бо ҷо мекард, моҳира даракша меёфт мерафт. аз ин мактаби фарз кардем доимо хонандаш ки бурдак политехникум учи хеле ёфт, агиҷо ёфт, рафт фарзандора дид. модари бобоҷон Ширинзода ба радиои Озодӣ гуфт писару келини собиқаш дар ҳузури ӯ занозанӣ карданд. ӯ хост онҳоро ҷудо кунад, аммо зарбаи яке аз онҳо ӯро беҳуш кард. дигар давоми ҳодисаро намедонад. хонаводаи собиқ шавҳар мегӯянд моҳира баъди ҷудо шудан фарзандонашро ба тарбияи онҳо монд. иддаое ки ҷониби моҳира рад мекунад. дар қарори додгоҳи шаҳрӣ оид ба муқаррар намудани ҷойи зисти кӯдакон гуфта шудааст ки Ширинзода бобоҷон худкорманди судӣ буда бархилофи талаботи қонун амал намуда истодааст. зеро дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ки фарзандони ноболиғ то 10 солагӣ бояд бо модар бошанд. ҳодисаи қатли бераҳмонаи моҳира ятимоваро ҳоло додситонии Душанбе таҳқиқ дорад. як манбаъ дар ин додситонӣ гуфт бобоҷон Ширинзодаи 34 сола дар пурсишҳои ибтидоии қатли ҳамсари собиқро эътироф карда гуфтааст надонист чӣ тавр ин амалро содир кард. наздикони моҳира мегӯянд духтари онҳо аз зиндагии муштарак бахт надид ва ҳоло онҳо фақат як хоҳиш доранд. тибқи қонунгузорӣ ҷазо шавӣ. тоҷикистон ба эъломияи Марокаш дар мавриди дастрасии нобиноён ба адабиёти чопӣ имзо гузошт. ҷамъияти нобиноёни кишвар солҳо барои қабули ин эъломия аз сӯи мақомоти тоҷик талош карданд. чун ба гуфтаи онҳо тӯли 13 сола ҳеҷ адабиёти бадеӣ бо ҳуруфи брайли дар Тоҷикистон нашр нашудаву ба кӯдакони нобинову хирабин ҳатто китобҳои дарсӣ намерасанд. то куҷо акнун вазъияти ин қишр тағйир мекунад, ҳамкоронамон аз настоящее время пайгирӣ намуданд. холмаҳмад Тенгниев нобино ба дунё омадааст ва беш аз 15 сол боз раҳбарии ҷамъияти нобиноёни шаҳри Душанберо бар уҳда дорад. ягона чопхона барои афроди сустбину нобино дар Тоҷикистон низ зери назорати ӯст. ба гуфтаи Тенгниев чопхона таҷҳизоти заруриро дорад, аммо адабиёт нашр намекунад, чунки маблағ нест. احیانا چنین کتاب‌های مخصوص را دوستانش از خارج می‌آورند. برای خالمحمد تنگنیوف این یگانه امکان خواندن کتاب‌های جالب بوده است. یک کتاب با حروف برایلی این تقریباً 22 کتاب می‌شود. در نوبت خود این کتاب خراجات زیاد دارد. کاغذهایی که برای این گونه کتاب‌ها استفاده می‌شوند گران است. یک بسته‌اش 75 سومانی نرخ دارد. در چاپخانه گاه طبق فرمایشی وزارت معارف تاجیکستان برای مکتب‌های مخصوص با نسخه محدود کتاب‌های درسی را نشر می‌کنند. یگان ادبیات علاوه‌ای با حروف برایلی نیست. از این خاطر کودکان از کتاب‌های موجود بوده می‌توانند تنها معلومات ابتدایی بگیرند و بس. تا به حال ما کودکانی تا صنف نهم را با کتاب تامین می‌کنیم. صنف‌های بالایی طریق شفاهی تعلیم می‌گیرند. بیننده عزیز، تفصیلات بیشتری موضوع روز و دیگر خبرگزاری‌های رادیو آزادی را که در برنامه ما جا نشدن میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. همچنین نوارهای زیادی دیدنی در آزادی ویدیو شبکه مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته شده است. برنامه امروزی ما انجام یافت و بعد 24 ساعت دیگر باز با هم ملاقات می‌کنیم.